What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Ka sorkar jala haga kendai trik Rizal, kala yop pleno ya Shlong Medical College, kabala up kmi linti baro shikata, bar ka jingshim class kan sa sedang no shen. Ha ka nikasni u Chief Secretary ka jala u Dr. Shakil P. Ahmed, ha ka jingadon lang u Commissioner Secretary ka tanat ka koi ke kya u Joram Beda, ki office ka tanat ka koi ke kya ki doktor ki SMC bat ki samla puli ki la penher ya kalama. Habaya keren bat ke director jong ke Shlong Medical College ke Dr. Nicola Carissa Lingdo Yang Rai, kelayat hu bagi don bun ki samla ki ba puli ki ba terang ban puli ha ka ni jaka, Henry omna asyu ban pediang namar bakasit ke duna. Kalau ong baka jingdon ke ni ke SMC kan plilat iki samla ki bamla ban puli syabar, namar habay yan wujor ka bailut by sam kaya per bak labak bat ki wei ki jela. Ka Dr. Nicola, kalayat hu bagi ni baro sapu arnut ki samla puli na ka jela ki don ka jingate bat ka sorkar, na marada ki pas nang ni kin yo ekalat un pendap ya ka postgraduate. Kalayat hu ru babun ki samla kim jio lat ban le ya ka postgraduate lada omdan ya ka bha Henry Menta lingba ka jingdan ya ka SMC ki samla ka jela kin yo ya ka bha na ka benta ban pendap ya ka postgraduate. Layat hu bakat kum ke NMC kala penmi ya ke kubor bagi no kuning Medical College bertemai kum ke SMC kilala ban sedang ya ke PG habaru ke arpui teli ke tenan puli bat haman ka wei ke tenan puli kila ban sedang arngun. Layat hu banakal yang jongki kidan ke jingtmu banyak keren bat ke sorkar ban sedang no ya ke PG ha uni us number 1. Habaya de baka bahak puli PG layat hu bana arteli ke seat ka wei kan lain anaka benta ke samla puli nakari bat ka wei kan day nakabenta ka jela. Naki art wei tali kitanan puli kidan hadu kumba shipho ni khat wei tali kitanan ki balala long pen kre kan thop na du ki professor ki senior residents na lor ki wei pan. Kali kasi ka ba sutanat ka ba ni paro kumki faculty kumki staff jongka Shlong Medical College ni keman at ni so tanat bangi yo ya kanika lat pan sedang yang ke college, Pasteur Institute, mencuba kalau tentang ke research lab tambah mentah, nadu mentah lah, bun snap, kila envision yang kanika jemput banyo ke medical college mentah lah, bun snap dari along ke pas sultanat lah mentah snap kila lah bun snap. Jemput jangan di medical college lagi ketika flag bagi learn, heal and inspire kata ketika motto jumi kuka Shlong Medical College mananget ba mentah bagi layo san ponggut ki students dikasih bat jantia bat karo dan sapu argut bat ki all India seats ki non prak di nakini ki seats Barakot jik lawan sah sedang arki oleh dia kota tempat Sheman mission nilai tambah ada mentah di students ki belawan di semua tenat ki semua ujuk but akan men ba kan ke college kan nangnya cakra but nyale hi ka bangila kum ka college bangin yalam ya ki breu jungi especially ki breu na megalaya bentang layo sapu argut extra ki doktor semua tapi mbong mencuba ka kota ka tentang pendai politely re bentang layo sasan ho di semua teman dia kata as the first director yang ka Shlong Medical College ngayo ya ketika kabu man sementa empat mangan lead ya ketika institute a brownfield project kalong ba bonsin istang naki badim naki pentemai ban suki ni augment ya ka mangidon ani penong ni penpa shu mang ba
in the long run inang happy ban stang ya ka greenfield project but in stang mentang istang sampau tip hadin sistem arsdam nila ban stang so sis pablo mentang ka jinge ka bon marba idang don jing duna tangba banyak thoho ge pi kibon kumka institute indon chibon ki jing duna hanre nila ya le kat bala ban nila ya persang kat bala ban penbiang especially na mentaki students na ki staff na mentaki staff hamtam le students ki hostel ki ngila pun halu ki don ki blocks ba ki menha kani ba ni shna hal block we ketai we shna ina pen bahasa so atli block but ki warden la salang ba and we are trying our level best ke kata kabam ke ru imdan problem om ke imdan problem ni long laki shirukop kalau don lupa kan kapasitas institute pat kalau ki facility pun kalau don lupa ka civil hospital kalau don lupa ki departments ka ganistas kalau don lupa ki departments ka memhans kalau don lupa ka psychiatry department ila biang bang syu bang iduna lama nginang bon gijing kendiat consult sini sita ba tam biang ki students man biang ki faculty kendiat consult tamba ina yan de kat pala man dak ya kata tinggi napun anatomy physiology baru kan dan upweight departments baru kelada menta haka ki professor kidang duna tamba ladam dan professor ki departments kidang la mas tang di associate di assistant professors ila double senior residents ila double di nangka ki tutors ni ada ai professor we are nama ba jinjar banyo professor nama pi ka recruitment rules kalau mentafi tapi long professor pihak ban penjab syai ka senior residency nangta so ka assistant professorship dan associate can you become a professor ka ship ko ke di mangi ya privilege of mentani pa jo tamba nando bawan kan medical college pede ki bon ki bansa long professor di karban ba in yo ban pendap ya kita ki we ki ba ayo ila ya le ban pat di ba nang pulis ba kumangaru atre ba tinggal awan entah and answer ya kanika college and get ba bon ki we ki ba wan kinwan aku sangut na di ngidan kam assistant professor aku sangut di belawak na ki in service doctor ki di aku sangut di associate professor ngidan kam arpungut ki naga state ni ladon kan rangut di senior resident ni kidon dewan man hakawe ke department ti ladon hadu aku sangut ki demonstrator ki tutor ni ladon halai ngut di dan maximum almost 99% kini di in service doctor tibat halai ngut ki professors empat don hi tin dalam sedang ke medical college biasanya empat di betul long pergi guest faculty kalau ya no advice ke NMC ke numai permission ningkong do kapit ya ka faculty ke NMC National Medical Council kapit ningkong ya ka faculty la don faculty kinumai ka letter of permission nama niyo ka letter of permission it means ngilap ya second year ngiladon ki faculty ka third year ngiladon ki third year liki labon ki in house nang ta ki don ki professors ki balawan ki surgeons head of department jo anesthesia ladon head of department jo surgery medicine pediatrics ngiladon de baduna ka finally ay tang gynae maybe kibi ladon do kan dapat ka ortho yes we are sort of all set ila ya very ikat pala panpedya and we are yes ready we are set ka class bentang mod ba bentang kadisngi di ngaile kita flag hoisting nama ba kade as per the NMC norms pansidang ya foundation course ini don kam ETS pendep ya foundation course mangidon ka mentor mentee program ngidon ki ethics attitude ethics and communication mangihikai ki students and then we have doctor-patient relationship ni haban hikai kita ki bon ki kita ki kinja ni haban mentor ki students kalong ka foundation course pan sutho ki what it means to be a doctor mentali ki ko ki Indian medical graduate we call them Indian medical graduates according to the NMC and ni yale man pendep ya kata ka foundation course
Hani kata as much as possible ni ko amat sedang the last counselling kadai kan history counselling kini berpakin kan dia haka arusan tarik jong Oktober tangbangi. We are trying to start the course, the first MBBS course by the 14th of October. Lada kasi isda. Yeah, kibon kibalas na. No, we don't need to cover because the mentang kilang sudah tak counselling kilang yo taki. We will. There's no problem. We will make up. It's a 1-year course. Ini laman pandemik course. Same way kaju. Pimpai ka jongi ru kaya kumjo. Ni I option yagi students. Boni we want to come to Shillong Medical College. Nando basdang nga so tanat baban ong pipa. Ni do na sit. Bon lawan. Bon giwanem yang ni kwa Shillong Medical College ni la dan sit. Ibon ikna jungi kiba long idon ru ko kani kalong opportunity te brio jongi ru mangi kibam la ban pulis sabar kalet kawan ka jinja ban tip ticket ban le pulis sabar sa nong way bo so ban yang for the first time ki meet na ye ki smoke kinja ki reshani pade ki bon ki bawan ba kwa ban syong balani yang ngim le si ngin syong balani oh kabon ka jing pher kabon tamba of course mentagi centralized governments lele ki almost long ni kumjo ni ay compare ki fee structure na Punjab na po Assam na from Agartala and then RIMS. It's almost the same. Kalau kumjo the fee structure kalau kumjo guna kanya structure dia tay tambah. Ya bansa maka kidai na ki state kota ti. Para ko kiwana state kota. All the 42 of them. Ya bansa ni ka. So hindi tang masay na kabon but naman bagi don hang ni it is good for us. Nasa ki pass nang ni kinyo chance ban le PG ru. Pi naman ba mentang ni jo chance ban le PG la ni New York ka kota. Jadi kami menta kalawan medical college ki brio jongi kinyo postgraduate kota ru. And then kanang kyu show ya you jongi the healthcare system jongi ke. Nomor takum ke NMC ru ka ai ka press release ba kino medical college ki batmai ni pun ke Shillong Medical College ru ni lala ban sedang postgraduate to all the 21 departments di for each department ni la ban sedang PG armut yang ni ladang long prepare ni prepare ka sordar tu le singit pan ka jingbet ni sedang lagi PG ru probably next year kita logom ni ba naki armut kawai kan lek ka state kawai kan lek ka central all India kata ka de nom jong NMC ini di department ki bala long reading naki arko department ni la don adu ko kami di department bala long full ki professors ladon ki associate ladon ki senior resident ki assistant professor dan ni la besar. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.